se tai au mātango fio, se tai au tā ua le le. Se tala whaasol pito, o le o langa kerisiano, malta tununga wha kerisiano, e ala whaatotua i le li o Yesu Keriso. Asi o tātou tutala, anga le mai oile nei tai au whau mātu o le i, te sosoani mai o nganga pa i, ina e mawhaina whaalau te leina, loa lofa malawanga le leimo i mātau, e ala i fuafuanga o le mātou tuko tamā. Le tai au, e whailo ailo, matautia malo malosi, sisi ese, o e lelo mātou utua, e ala toi tu manu malo mai o le li whaola, o Keristo Yesu. Amata mea la wafio, whaawau se i whauina, ilo lava vi inga Yesu. Amen e amen. Au tatu tala noa le nei tai au, o lo tatu tala noa, ese tai au inga ese, a wai tulanga ese mau inga ese tai au le nei, mai le tele o tai au, o na tai au le nei, na toi tu mai manu malo ai tatu o li whaola, o Yesu Keriso, o le tai au le nei, o le tai au le toi tu mai, o le li i whaola. O se vainga le nei tai au, o lo mo di mau mai ai, ia Mateo, Mareko, Luka, Maione. Fa mai se vainga il mon mau a Mateo, fa mai o le wa yaso vai tapati. Salva tuai Maria Maketara. E le ngata fo uia, au se tasi fo i o tina ingoe ya Maria, sa hanga yatu. I le mesa fa peo na teu wina ili tino le li o Yesu Keriso. Fa mai awanga yatu ila ua, sa ia la ua va aia, ia se mem tautia i le tai au. I le ngata wa fulu e seina nei le maa sa le ngutu al tunga mau. A sa lulu wina le mafu i tele lava i le tai au. I le ngata u fate ia i la ua. A o fita fo i sa leo le wina. Ia le tunga mau sa whapea o na tanu mi ai le li o Keriso. Sa whapea o whamai o malo i la ua e peo tangata woti. A le angelu sa ia fulu ese le maa. Whamai woti e ti nei o i e lungo le maa. Le whapea mai leo le angelu e ate la ua. Wa o loa sa ili mai a Yesu le whaasa tauroina. E leo i nei o ia. A wa toi tu mai o ia. O opu ia o le le tai au. Wa leo toi iai o ia le tunga mau. Wa whapea na toi tu mai o ia. Se moni mau o Mareko. Whamai upo Mareko e tutusa foi lava. Wa lausu Maria le tina o Jacopo le ngata leo Salome le tina sa la to yai. Fa mai wa nga ia tu le mo ye tu ngau. O lo wa faapea na nau se o atu se faapea ona la to abatu ia me manongi e u wa le tino le ri. Pita iane o se va ainga winga ese na la to lo ai wa furi se ina le ma wa faapea ona le o yai se si le tu ngau. A whapea na ulu watu i la tau, na mai ai leo angelu, ma whapea mai angelu i a te i la ua. A ua tau te matatau. O Yesu le Nazareta o lo tau sa ilina, o ia o toi tū mai o ia. O le mori mau a Mareko, o toi tū fo i le o Yesu Keriso, mai le tunga mau ma leoti. Al mori mau a luka mta upo lusu fafa i upo e fitu e whapea, fa mai utafa mai o ata i le vavi au. Na lato ave ai leo me manongi, maanga iatu le meo i aile tunga mau. Pita iane la lato moli mawina, ua whapea na fule se ina le maa, ua fefe i lato. Pita iane o angelu na whapea mai a te lato. Se hale me tau te sa ili ai leo o soifua ia woti, e leo i nei o ia, o toi tu mai o ia. Whautsa i mea ua whamole mawina i hai i tātou le leo le atua, o le sa tauro, o ia whailoi le lofo le lii. Le lofo le atua so i fua i hai tātou. A o le tunga mau malon toi tu manu malo. E whailo mai ailo na mana matautia ma le sili ese lava. E le avese aile mon mau ione, le ione mta upo lua se furu. Lo whapea na iei se tina e ngoia Maria le Maketala. Whamai walau so ia i le tai au. O le tai au lava le urua yaso le vaisa pati. A o pōlu li lava, fa mai nalua ne ai lea o ia i le tunga mau, o hawa i atu le maa wawe seina le tunga mau. O na momoelo ia i a Simona Peteru ma le tasi soo, o whape atu, wa la tu awe seina le li i le tunga mau. Ma tau te le iloa le me o iai, le fo mori mau i e ione. Whape mai, o tu le li o le o tu iai se si le tunga mau.
le tioa whaatu mawina mai le tusi e salamu e sefulu ma le ono e whapea awa e te letu ua au i le tunga mau e te letu ua atu lo tangata pa ia o ia i le oti o upu ia le whai salamu sefulu ma le ono whai upu sefulu o whaatau nu ai le perfetanga le nei whamai awa e te letu ina au i le tunga mau e te letu atu lo tangata pa ia o ia i le pala le tioa upo Yesu ia Maria ma Mareta le whapea atu si o latu wangane o maliu o la salo o a unei o le toi tū ma le ola o le whaatu o tua mai ia teao e uila manoti ai ola lava ia le tio upo a Paulo le ka le si konito il tusi momua mta apo su lima fai po lusu ma lima na whapea atu ai le o tie o fe o iai lo tui le tunga maue o fe o iai lo manu malo ai sea o toi tū le li i soifua le li o le ola o na wha awa wailu ta apu le wha suma lima al whai po lima sfuma fitu ai wha mai ai wha whetaia i le atua o le na te fo ia mai le manu malo ia i tātou talulu tātua li i o Yesu Keriso o toi tū le li i le nei tai au a wa manu malo o ia i le tunga mau maleoti o le ale winga o le toi tū po le toi tū mai na ie woti mua ua whaafoisia mai le ola sa hoti a le ua toi au mai ne le ola lua ua whaolaina mai le tunga mau sa iai le tunga mau pita iane o le ua toi tū mai ma ua whaolaina tolu ua ola ai sa hoti mea ia te ilo ai e whaamatalaina ai ia le winga o le upu le nei o le toi tū manu malo o le toi tū o le li o Yesu Keriso e whaamaonia i mea wha e whaamaonia ai o ia lava o le atua soifua e le ei seisi na maliu ma toi tū o na o Yesu le ei seisi ne momo atu se perfecta sa whapea na tala e ma whailoa le atua na maliu ma toi tū mai le ai o na o Yesu Keriso lava na maliu ma toi tū mai mua e whaamaonia ai o ia lava o le atua lua o le toi tū o whaelo mai ai o whaato i laloina nei le oti o le o toi ai se manu malo i le oti o le o toi ai se tui awa o manu malo le li o Yesu Keriso ma toi tū mai na ie woti tolu e whaamautuina ai le whaamoemoe e ola o lo iai ai tato le o toi ai seisi mei tu atu o le oti e popoli i ai tangata a wa o iei nei le whaamoemoe tu atu o le oti o lo iai le ola me le li o soifua mai e woti le li o le ola le li o Yesu Keriso e whaafeilo ia i tātou i tu atu o tunga mau ma le oti a wa o ia o le li o le soifua lona wha e whaeloina mai ai e moni al tātou whātua tuanga o lo iei nei le se mea e sili na lo soifua e te ilo le mea te anga iai pia umatu le soifuanga ma le olanga nei tatu te iai a wa o le oti ua whapea o le whale haunga ina lea o le oti o le o to iai lea o le manu malo le tunga mau o manu malo ai le li o le soifua o Yesu Keriso lava ia e wawa ia i moni mau o Ioane na whaelo iai le tina le nei o Maria le maketala o ia lea na mua i whaailoa iai le lii o toi soifua mai o ia. Whamai a o iai o ia i le tai hao se sengi au ngai atu o ia le tunga mau. Le nau te inga sa ia te ia o na ia na nau lava se e whaailoa na valva le lofa i le nanga le le ia te ia. O le tala le tinane o Maria i leo se tangata i le lei sona talaanga. Whamai ina ua ia Yesu Keriso i lana ngaluenga talai, lana whailo atu o le whilangalo o le atua. Whamai sa whapea o na iaia Maria i se tūlanga whaingataro na soifuanga malona ola. Sa whapea o na utinoina o ia i te moni. Whamai e fitu te moni na unufiaina o ia. Pita iane, sa whapea o na tuli e leri o Yesu Keriso ma whaamalolo ia te ia, ma la vea ia te ia. O lea na le mawhai ai o na ngalo le alofa le ia te ia, ma muli atu ia te ia.
Ai o le mafuanga le na lai na alua i le vaveao se ia muli atu i le mea na tuwai le li o Yesu Keriso ai whailo i eilo na vale alofa. E ni mea tau ai mawhai o na o wina mai i le soifuanga ma le ola le lei tangata o Maria. I le o se tangata tau waloa po se tangata e amana i e tele. Pita iane o na olona i loa o le li i lona lofa ma lona hanga le lei. Na ia mwhai o na ia muli ai a tia. Ma whaalongo ia na o onga. Ai mai se lona filangalo whaasino mo le soifuanga ma le ola le tangata. I mwhai o na tātou whapeane mō mua i se olanga na iei Maria. O le anganga whawhitai e te pulu nau ai e whai se mea. Lona nonu ta inga lea o no le mele leina whai e le li o Yesu Keriso. E le ngata o le anganga e whaanga e tia o le anganga e le wha malia ina e whai se mea mo ia. O no wo malia no na loto i le mea na whai e le nei ali po le nei tangata o Yesu. O te tonu sa iai o ia i tu tonu o le nei nuu sa wha pen whea fio i le li. I le o se tangata e alo whangia le nei tangata o Maria. O te tonu sa whapea o na le fifia tangata i atea ai mai se a pe a whapea o le taimi o so whai ai pe whapea o na luluti ai i a ti ngā pe a so whai te moni lo na ola sa whapea o na whaalumulu maina lo tangata pe a uma se taimi e toi whai mai ai pe toi sao ai i alona mawhau mai o so whai ngane e te moni sa iai a te se langona o tu la fo ina o ia. Se langona ua whapea na lea mana ia ina o ia. O le o toi ei se wha moi ia te ia. Pita iane ina ua whio mai le li o Yesu Keriso. E le toi a whaina mea sa ui ai. Mea sa whapea o le wha maina ai o ia ma masia si ai i le mai sa tū ngā sa whapea na mawhati ai. A ue i loa lea lofa nei o le li o Yesu Keriso. O le mea lona lua lea. A e loa le li o Yesu Keriso e le to e a whaina lo tua nai a wa o mea umai au mamavai atu a wa o mai leo la fau i a te oi e le ngatai lea e le i muta lo na wha moe ina ua whapea na maliu le li o Yesu Keriso ina ua vai atu o ia o tau mai le sa whapea o na ia whanau longo ma muli ai ana o onga sa ia whanau atu i ana toi upu i lungo le sa tauro e le ngatai naa fa mai le tai au senior le sa whapea o na ngai atuai o ia ma se eva vai ia le mena teuina ai le li Yesu Keriso se ia whailo atu lo na valvale alofa me lo na tolu ele tau mia le alofa i lo na wha moe pe ua mo watu e sa tu maupea lo na nauna watu i a whaia se me le lei i le sa whapea na whaina ilo na loto ma ia maua ile file mu o le li o Yesu Keriso. Pita iane a wanga ia tu ia sa whapea o na whainga tā se me wo atui. O leilo atu o le o to iai le li o Yesu Keriso i to tonu o le tunga mau. Whamaina o foi mai ia isi so o sa o atu whaatasi mai ia wa lena sa ua tau o le o to iai le li im tau lama le luas fulu a Ioane. Whamai na wā luato i e le tunga mau o na tangi ai leo ia. Aisea, le loto lea, le anganga lea o le tangata ua whaamari e ina, ua whaafetai fo ilo na loto, o no ngā luanga le leina whai le li o Keristo i a te ia. Whamai a o toi foi, i a so e lua i o lātou ainga. Ai sa nofo i ai. Sa nofo i lawa i, ma tangi ai. Whamai a o tangi o ia, sa whapea o na ia whalongo atu o whapea mai i a leo le angelu la ele me te tangi ai e sa ele me te tangi ai a whamai ala ntala a wa lato abe ese lo ori wa lato le loa po whea wa ave ai o ia pe te iane au tangi o ia sa ia la ngonai nai se tangata o wala au ia te ia ina o tepa mai o i fafo au wawa i atu i tonu, ma loi matai malingi, sa ia i loa i nā tuai, e ia tangata o lo whapeo na ia i fafo mai o le tunga mau. A wawale aise si tonu o le tunga mau, na o angelu ia whai mai a te ia funae, awa e te tangi. Pe te iane, na te i wa whapea mai le tangata, wha te ia,
Ai o se tasi e vaia pe au auna pe leo ina whatoanga. O whape mai a tia funae se a ele me te tangiai. O ai ea le o lo e sa ilia. Ai whamai a ia le li ie. A whaiwa e ave ese ia te ia. Whamol mole whailo mai a ia te. O te whape leo upu. A leo lo whapea na ia whapea o se tasi au auna I le whatoanga. Ma whape atu ia te ia. Mariae. O inana te ia o ia. Ina o whalongo atu. O tau mai lo na ingoa. Mea lo na wha. Sa whapeo na ia langona atu. Ia le leo e masania. Wo ia lo atu mo whalongo atu. E monia. Le ai o ke riso lea o tautu mai. Ona wo ia whapea mai. Maria. Mariae. Whapea mai le o ia. Whamai wa whetale atu le o ia. Raponie. Raponie le hao haoe. Aisa. O ia le na o ia te ia. I le o langa I te tau na ola ai. Ma le o langa manu malo. I mea sa no no ti ai. A whamai le upo le li o Yesu. Maria. Awe te tango mai e tea. Langa o te le e luifo I lo tamaa. Ma lo o tau tamaa. O le tau langa I umai tau langa le wanga I atu o ia. Ai o toi foi mai o ia ina o whalongo mai. Ua tangi au o le tangata e moni lo na lofa I le atua ma le mea na whaia e le atua I ateia. Na ia whaalongo mai, ua tau mai lo na ingoa. Ma ua ilo ai e moni lava o le ingoa o ia le ua wala au mai. O le li lava o le ola o Yesu ke riso lava lea. E le ngatei lea na ia wala au ilo na ingoa. Sa ia sa ili lava I ateia. Sa ili se ia. Se ia whaatau noo la ngona whaafitai ma na nganga whaanga itia o na mea ua whai ele li o Keriso mo ia. E na utango mai o ia e whape atu le li Maria, awa te tango mai, awa te pai mai, awa o te le e luifo o ta maha malo o tau ta maha, se a vei le tauranga leo ua mahea ne o na whaia, le toto le whengainga na whamaringina le toto le li o Keriso Yesu. Ai whai mai, sau ina haru. Ta watu I o soo. Whailo atu ia te I lato. A wa o tuesu mai le ke riso manu malo. A whalongongo I mea wo o ne iai. A wane I ngalo ia te oe. Ta watu le leo le li. Pe ona whailoa le li o Yesu ia Maria. Pe te iane. E le talia le lei tangata uma. Ia le aveai ma le tala lea na moli atu o tu le li o Keriso. Awa ele I tau ma le taimi na whapea na whaali mo moai le li o Yesu Keriso ia I la tau. Whamai na walwatu, whamai le upo tauma, whamai e le mawhai o na o telton. Se vanga nau o pai ai, mo tango le mea sa tu iai e le whao, sa whapea foi o na tu iai le tau. Le tangata na whewai ma le li o Yesu Keriso. Peta iane, e le mautulo na loto, e le teltonu. Wana o se tangata e muli le li ai nate le oiloina le moni ma le whamaoni o upu a le li I whaola ina ua a fio mai le li o Yesu Keriso whapea atu lea I le soo le tonu o toma whapea atu toma a mailo lima a mailo tamai mai lima se ia tango mai le mena tutu I le whao ai vai tamai mai lima o le la po o le whao te leo whao e la haiti. Ala te leo le whao sa whapea o na tutu iei o na lima. Whamai a mailo tamai lima se e tu mai le mena tutu iei whao. E monia ma whamahoni. A mailo lima se e tango mai le tu sa whapea na tui ai le tau. Whamai a toma le li ie. Le li ie. Whapea leo upu taua le li o Yesu Keriso ia teia. Toma mai. Wa e tali tonu a wa we eva ai mai a te. E amu ia le e leo wa ai mai. E tali tonu mai pēr i a te. O upu ia whakitau i a te oi le tai ao le nei. A tono te leo wa ai atu i a te ia. Pe ona wa ai eile au so. A o mata o le whātua tua. E te loa tua i le li o toi tu manu malo. O ia amaya le ola ia te oe, ma tu ina atu ia te oe, leisi tai au fou, ma leisi aso fou, ma leisi tau sang fou I lo wala.
Awa o ia manu malo i le tunga mau ma leoti. Le ha se whaatitau e mawhai o na o uina e tātou nei mea. Me momua o te whaapena, o te whaapeatu i ate oi. Ia avea le nganga whaafitei te pū nau wai i le atua. A e loa le leo le li malona whaamaoni, malona alofa tunoa o te whapeatu i ate oi. O le avea lea ma mea te pū nau wai e te whaia se mele lei mo ia. E te le whaia se me te tele te pe oisi e ma whaia nei whaia ma le taele roloto pe le titi petele ai sila le i le loto tangata e whai taulanga atua i ate ia. Pe ona naua Maria se ia whai se mele lei ia wha penalo pulu nau ma le nganga whawhitai i ate oi e te whai ai se mea i ate ilua o Yesu o lo wha moe. O lo ti ngā i mea ua tuanai i le o toi a whai nai oi. Ina ua whiloa ai Maria ma le li o Yesu Keriso o whaasa o lo toina o ia o ua wha manuia o ia e ala ia o onga le li o Yesu Keriso e le toi popole i mea na ui ai. E le toi popole le lea mana ia ina o ia. I lona whaatau waa ma le lea mana ia ina o ia tangata. E le toi popole ia i loa o Yesu lo wha moe. O mea wa tinga hai lau tangata i lau tuanai wa leo toi a whaina i oe. Lona tolu, a wane i tau mia oe pe a le tau lau wa le wha moe. Po le alo wawa i atu le teimi le nei le whainga tau so i fuanga o iai. A wane i ave sea lo wha moe le li o so i fua ma le ola. Po le ala tau wha so e pe ona iei nei teimi i le tūlanga o tamau a ingo o iai. A wane i tau mia oe o no mea ia. Ia whatu mawina lo wha moe. A wa whamaila fionga le atua a ngata i le o langa nei le tātou wha moe. O sili le malai o i tātou. Tātou wha moe le ri o le ola. Whamai upu na moli mawai i le toi tū le nei lava tai au. Ai sa me tau te sailia i le ri o le ola na ia woti. O toi tū o ia. O le oti e leo maliu. O toi tū manu malo. Ana whamai ai le o tie. O whelo tui le tonga mau, o whelo manu malo, a wa o manu malo le atua i le tai au lava le nei. A wane i tau mia oe, pe a le tau lau o lo moe wha, sa ili manu o ia. Ti ngā lava nei lohe Maria, o le o to iai, le li i le tonga mau, e na nofo ia i matangitangia ia i aisea, e le ngata i lo na loto fiesa ili, se ia maua po fia iai le rii, sa wha peo na ngale le ia te ia o soifua, se ia whailo iai lo na vale alofa, sa ili lava o ia, le ngata i lea, whailoa le tala fia, o to tū mai le Mesia. Whamaile upu lea Yesu ia Maria, sa ua alwe whailoa, ta watu i o so, ua toe tū mai au, le li o le ola, o i e tā wai i tātou. A e lo se mea lele ua whaia le li o Yesu i ata ai. E leo se aso lele e nei te whailo ai. Nei tala fia ua te tū mai le li i seifua, le li i o le ola. Aua nei pei tātou o toma, se i longa o se whailonga. Aua ne avea o se ngata te tonu ma se ngata whaatutua e te masalo salo i mea le atua. Aua ne e masalo salo le toi tū, ua le toi tū le nei, o whawhisuia ia i le lii o tātou tangata tuai le tangata fau, lo tātou motiva i le tamau a inga, e le ngata i le ua whailo mai ai, lo tātou masiasi, o tau le leia nei i tātou, ona o toi tū manu malo le tātou lii o Yesu Keriso. Tā ua le nei tai au, tā ua le nei aso fau, wa le aso o whailo mai ai, le matautia, ma le silisili ese o le tātou tua, o whaamaonia mai ai, o ia lavo le atua. Whaailoa mai ai, o whaatoila loina ai, le oti ma le tunga mau. A o whaatu mawino le tātou whaamoe, a o whaailoa ai, e moni alo tātou whaatu tua, i a te ia le li o soifua. Whai o se whamtalanga le nei tai au, ona se la ngona whaafitai, ma se la ngona whanga e tia, ona le asa fōle nei e vi i ai lo tātou atua. Se ei se eri i sa whapeona muli mau se tasi o paunta. O le paunta, a sa oni e whapea, ona whao le sala i a te ia. Ona lana mea na whaia e whaisiongonga, o le unga le whaamasinonga, e whapea
ona whaasala o ia leoti. A iaila ia li i whaifi au e atu e whasosoani, e whaia la tau tala muli ia te ila tau. Sa whapena mo o isa wano se tasi whaifi au. Sa whapena ia ngai atuai. Ma ia moli maua ilo le o le li o Yesu Kevs. Whapea atu le tala le li whaifi au. I leo langa na ola mai ai le li o Yesu ma soifo mai e tu sai ma valoanga le whenga tuai. Whanau mai o ia e le iamana ia ina. Se i ho le teimi na iaila na ngā luenga tarai. Ma sa whapea o le i whamaroloa i e ma mai whamangalo i anga sala tangata. A walwa i le whalasanga le nei ali whaifi au. Sa wa i atu. I le langona o le nei ali pamuta. Bo o tia na loto. Ona o le alofa o le li o Yesu ke wisa mo mea nei a whai. Ona whai o le tala e whapeane, le tala le li whaifi au le pauta. Te loa ea, o nei mea le lei umana whai le li o Yesu ke wisa. Pe te iane na whaasatauroina o ia. Whaasatauroina o ia wa sasa o ia. E le ngata leo wa tutui o ia i lunga le satau. Le whapele o tala le pauta. O se tala whanono le nei. Se tala whanononga le nei o te lei whanonga mō iai. Alai me wei ta ua mai ai. Le nei tangata le lei au whapea na whasatauroina mwhaseo tio ia o tangia ia o ia. Whapea ia wale ai se whamoe moe. E whapea atu tala whaiwhau. E lei uma i le tala. I le alofo le atua. Whamai au tanu mia o ia i le tunga mau. Whamai au le asotolu na tu manu malo mai ai o ia. Fai mai lo upu, ale nei ali, wha whetai wa toi tū mai leli. Wa iei nei se wha moe i a tia. Wha pēa au, e le toi tū mai leli, na tū atoa atu iei lo lota mau wha longlong atu lo nanga le lei mana folfolanga. Peta iane, wha whetai e toi tū mai leli, ma toi tū wha tasi mai mao. Pēa o atu le oti, o lo wha sangsanga atu nei ai. Wha mai upo le veli whai whia. A wha pete fi whaila ia te ia ele nei aso. E te mawhai au na lua whaila i laso nei. E umatu, i le ola lo ia te oi. Ai wha whaila i oi tu atu leoti. E le ri i o soi fuama le ola. Pe o nei whalonglongo ia i le mea ngai whai. Le nei tai au fau. E le mawhai ea na vea le nei aso. E mawhai ai o na e sa ili i le ri i manu o maua o ia. Whailoa ia te ia lo na lei ma lo na ngalofa. E lei uma le tātauro, o wa le tātauro, na whaeloa mai elo nā lofa ia i tātau. A le toi tū, mai le tūnga mauma leoti, e whaeloa mai ai, le matau tia o le atua. Le sisili ese o le atua, ma le malosi o le atua, ma lona mana matau tia, wa ia whaasa o loto ai i tātau, mai le whaafanonga e whaavavau. A le nei tuaso, a tonu, o e whaapea, o nei tō manatu, ile la sanga na e ui mai ai se ia o mai le leitai. Ile le leina wao le atua i atua. A tonu mangalo i atua oe. Mena e toe a e oti mai mani wai. Se mai ti ngā sa whapea a whano ai lo so i fuamalo wola. Ai pita i ane na whawhasuia ia le ri ina wotoe watu le marosi i atua oe. Ai wai moni ma whamaoni folfolanga le atua. Whamai o te letu ua oe whape oe mato oti. O te iate o tau, se ia o le unga o mea unga. Ale nei tuaso ma le nei taia. Te le sa ili atu ia te ia manu o maua o ia. Mai whape atu ia te ia le nei aso. Le li ia le watua. Whaafetai mo le ola. Wa u whaatua tua ia te oi. A wa ua lava, lo maliu ma lo toi tu manu malo. E whaafisu ia i hei lo tangata le anga, ma le tangata asala. I leo la fau wai a mai ai ata. A fio mai a. Ta lia oe. Lo nei ora. Whaatua tua ia te oe. A mata atu nei. Se e ta whiloe. I tua atu al tunga mau. O na o Yesu. Amen e ma amen. Ai whaiale nei te talo. Sa ili se mafutanga po se kalesia. E a o oinai oe. Pe na o oinai le o Yesu ke wisom. Ia le afu ia le nei tina. O Maria le makitao. O ia te tonu ai, o ia lavo le li o le ola. Whamanuia le tua ia te ai, manuia tele le nei tai au le tautu, o na swafo Yesu. Amen.